video tharnen kan lo kir le ta e khonga in ingai thlak tak tak ma in like le hype kha miloti sak vele don nia zo na le chan na te karon soi le don ani bul kan tran ngal mop mopang mi then khat chu an kut le lamin current line an khoya a le lama bulb an khoin bulb pa eng theya current man theilo mi hringa om theyem electric kan ti hi thil dang ni lovin electron kal vel hi ani maya atlang puin kan taksa a electron kal hi ampere sang khata mun khat ang velani chu milliampere khat aya tlemani chuan kan taksa hian a hrelowa hemi aya sangani chuan a hrengal thinani hei hi mi zongsonga in ang vek lova thawnga dana zirte taksa tui nang tam dana zirte le tui nang chi lam le thil sakhat salt and minerals tam dana zirin current man ma bik le bik lowe ro chu an om theyani electric voltage somli panga chin chunglam hi chu a hlo om tlang puya ina kan man hi voltage za som ni atanga zahni som thum in kar velani tlang puyani current man kan ti hi taksa chhunga current kha alut nilovin taksa chhunga electron lo om to sa entirnan potassium sodium chloride ang chi te charged particles te kha pon lam electron khan azuk ti cheya voltage sanga chuan electron te kha an kal chaka taksa kha thunun theilovina oma chuwang chuan an khur ngor ta thinani ana sat phei chuan taksa khol sang kha ti chia in thi na a thleng thinani current man theilo machine hi aum theilowa voltage sanga phei chuan thi na thlen mai thei tu ani chuti lain mi then khat kut le lama current kalna hrui vuana a le lama electric bulb khoya eng thei hi an om tlata heng mi te hian voltage sang khoi sela chuan an thi pui ngal thowang kan soita kangin machine hi kanin anglova hetianga bulb ti eng thei khop machine hi an om lain then khatan chuan thi na hial a thlen thei bokani chuwangin film khuranga ya ti chin velo hi a him berzo kani pencil battery hi engtin nge an siam enga tinge battery a current hian min man theilo battery siam dan he chi sang oma hriat thiam ol samnan hetiang hian han soila pencil battery kan ti hi dry cell ti in an soya battery a hian thil pathum poimo tak taka oma chungte chu positive electrode negative electrode le electrolyte te anni electrolyte hi ammonium chloride tui nang electron siam chuaka current siam tu berkha ani hetianga thilin chopol hian chemical reaction om tirin electron an siam chuaka he electron hi negative electrode omna battery noilama an om khoma chuadan tur zongin an vir huaya hei hi thirzai electric wire ang chi te manga battery lulam chunglama positive electrode nena thlunzom khan electron chhuwa chak tak te kha an ron chuak ta a hei hi current kan ti chuni kan soito angin pencil battery a hian chemical reaction no oma wangin electron te kha negative electrode lama anin khol khoma chemical reaction om thei chung chuan current kha a om reng theya ma se chemical reaction om thei to lo nu ero chuan battery kha athi ta thinani battery thi to nu hi luwa kan ta hian reilo ti chung chu aron thale theya a chan chu kan sama electrode te kha battery a be wangani a dai rei chuang lovani then khatin battery thi to nu hi an vo per thina then khatin an se per thin boka hetianga hanti hian battery kha alo nung le theya a chan chu battery om dan hanti danglam deuh khan chemical reaction tle maron om le a man tlak tak ero chu ani chuang lovani kan hriat reng ture ro chu battery hi se mi alo turani battery a hian suan kan ti mai hi ha oma eipal chuan taksa ngong thalo taka thlen theya wangin battery hi athi to chuan pai a thaber no pang phei chu khoi tir lo a him ber bokani pencil battery a electric current hi atlem thama voltage po 1.5 volt chau ani awang le ampere po atlem awangin min man theilovani mihring man thei khop tur chuan voltage po somli atanga somnga le achunglam ani angaya ina electric current kan man hi voltage zahni som ni atanga zahni som thum vel ani tlang puya khoipal chuan min man thei thinani tunlai thiamna sang taka hian kum nuai tela upa to tam tak thilan huchuaka chumi kumami ani anti thei zel maya heng thiamna sang tak mang hian mumang te in larna te mithi to te hi recordin
television a emo screen a emo en thei turin an siam theyangem tun din hmuna chuan thei lo ti ila adik mai ome hei hi ataka ti puitlin thei ni se chuan thatna tam taka om rualin a that lo na po om theyang mithi to te shrem hmuna an om lai tv a te emo han ti chuak thei sela chung te tan chuan mu a hre om ngotang chutiang bokin mumang te po han ti chuak ta se then khat tan a hlim om viau rualin then khat tan ro mu anuam lo viau thei don ani film anga chuat hei tur chuan record thatak a nei anga ya record thatak nei tur chuan camera manga thala ka nga ya thala turin atak ka omangai boka mumang le in larna te hi mihring mita hmu thei lo le a thalak thei lo an ni awangin record thei ani lova chutiang bokin mithi to te po an thalak thei ani lo awangin tun din hmuna chuan hati thei ri lo ani amero chu tunlai thiamna mangin asiam chop theya film then khat le cartoon anga te mak tak tak en tur om fo thin ani kum tam takal to ami a kum zat o man chut na pakhat chu carbon dating emo carbon 14 dating mangin emo an chu thina kan hriat angin nunna nei zong zong te hian carbon an pai veka an thi vele hian carbon an pai hi zoi muangin an pe chuaka carbon an pek chua to le an thi ma a an taksa a carbon oma tangin engtia upa nge an ni ti hi an chu thina ti chuan an upat dan an hre thei ta thina ni an thi ma a carbon an pai tam dan chu tuna la omte atangin te fung an siama chu ba ka heng carbon te hian nun chan ve hun an ti mai half life period an nei veka chumi tang chuan an upat dan hi an chu thin bokani area 51 an ti fo hi a om tak takem enge om zia area 51 hi a om tak taka America sipai hmun pui military base ani Edward Air Force Base sira omania USA khotlang lama state pakhat Nevada chimlam Broom Lake antia omania Las Vegas atanga marthlang lam KM za somthum panga vela la a omani hemi hmun hi America sipai ten thlona le ral thuam dang en sin na hmun pakhat ani Nellis Air Force Range NAFRT in an soiboka America en thlatupol CIA 10 officialin area 51 antia a mingdang Dreamland Paradise Range Home Base Watertown Strip Groom Lake ti te po in an soibokani tun naya khan Homi Airport ti in a ming hi an phuale a helai mun hi uluk taka ve na nia sipai mai ba ka khol mangin an veng renga abul vela thalak po an phallo hemi hmuna hian na thok hi mi sang khat zanga vel layan oma uluk taka ven ani awang le lu phalna po trul bik thila lo chuan pe ka ni ngai lovani kan soita kang khan helai hmuna hian sipai an duty mai ba ka helicopter mangin an veng reng boka dan pi alama che te chu olsam takin an man ngal thin hemi hmun hi an ven uluk ema wangin mitam takin rin thu le ngai ruat na belin thu thang dik lo tak takan soya then khatin America hian thleng thlok thei amana chutami tenen chuan ral thuam le thleng thlok thei siamin na an thok kan tia then khatin mun danga om aliens tenen in kalpo in ral thuam an siama aliens te ron trum na tur po thlona trum kong thui tak an siam bel an tia kan soito angin thu thang maksak tak tak kan soi thina wangin film te po hemi be chan hian an siama kumsang ni sompanga khan area 51 ti film siamin lu phallo na hmuna lutin achunga thilmak tak tak khovela om theilo angchi thil chi sang sang te wa mu chuak angin an siamani mandeu to a serial film chuak thin X file te po kha hemi be chana chan le siam ani kha engpo chuni se hemi hun hi USA chuan thlona le ral thuam dang siama ain sin na mun pui pakhat tania an soi anga khovel dang mi te nena unkung kaile in kalpo na thil ti ho na mun chu ani lovani alchemy hi a om thei tak takangem om ta se thir hi rangka chaka a chantir theyangem alchemy hi manlai tang to a an soi larania thon thu mythical lama an soi dana chuan fin na lung philosophical stone siam na ani antiani hei hian thir te hi rangka chakle silvera a chantir theya chu mai ba ka chuan a mang tu te tan nun na tui elixir of life ani awangin mi siam tlei rolin upat theilo na thlengin a thlen theini in an soi thin ma sanga miro puile milar te po in an soi thin ani ome
he thil hi ngun taka chui le zon ania ma se tun thlengin atak mu emo fin fiana chiang tak emo a om thu hriat alani lovani man laya an rin dana chuan thileng kim hi thil pali mei boruak tuile lein asiam ania heng thil te hi chi salt mercury le sulfur ten an pol thrin te in an soya heng an hriatna be tham taka tang chuan an rin dan chu ataka ti hlotlin har sa a rin thu le ngai ruat na tam tak alo chuak ta ni in alangani kan hriat angin thileng kim mai hi elements le atom tam tak in cho polin asiam ania chu wangin man laya an rin dan ang hi chu atak ani theilo chin a om fawani alchemy hi lo om tak tak ta se rangkachak le silver atamanga rangkachak thi le beng be mai ni lovin kotlai zong zong te po rangkachakin kan luan tlevur mai donani hlasiam tu pakhatin vanram nom tur zia le ro puidan tur asoina rangkachak tual laya kan lengang ti te po in vanram nom dan tur le ro pui tur zia a hril theidon lovani chuba ka chuan kholaya tar mu tur om lovin thalai hlirin khovel hi al khatanga a buai thak du viau mai theiani min thla tu te nen nula kan rim howanga duwa thu mun phei chuan kan pu te emonen kanin chu lai lai theidonani mi then khat chuan alchemy hi khovel thil physical nilovin tharau lam thil ni in an ngaya engpo ni se he thil hi tunlaya chemistry ma hruai tu ani ati thei ome chemistry chuan thil pakhat atanga thil danga in thlak theina transmutation a thlen thei wangani mi hring siam chop nun na nei mi pa ngai ang hi siam thei ani le ni lo chu kan hrelowa siam tura ti chin emo en chin experiment ala om lo ni in alang tunlai thiam na cloning emo biotechnology thiam na emo tang te hian han en chin ta se enge an don chu ala hriatang chu khovela hian engsana hian nge hun vong dik berang sana then khat hi akha to ka her dik angai fo hi enge chan sana hi chi sang sanga tam hleya atlang puin sana kan man tam ber hi khol thil thiam na mechanical manga siaman nia tuna kan hun soi dar zat hi an vong dik tlang puya ma se heng sana te hian second mai nilovin second khat ayatlem zok anga te don chuan hun an vong dik chi alova herrem an ngai fo thinani tuna khovela sana hun vong dik bera an soi chu atomic clock hi ania he atomic clock hi chu atom chung rila electron le nucleus chevel manga siam ani awangin hun avong dik hlea primary clock ti in an soi bok thinani atlang puin atomic sana siam na tan hian cesium atom an mang bera he sana hi American scientist Isidore Isaac Rabi Columbia University at hok chuan asiama kumsang kajakwa somli pali khan physics a Nobel Prize adon pha nge ani khovela atomic sana hi zani somruk vela oma mun sang somruk vela anda a alien berle rin pui ber master atomic clock chu Washington DC ya US Naval Observatory ya anda ani sana hi hun vong dik tak tura siam ania achanga ma a achanga tlaya ni chuan a thatok lo ti na ni sana hi mihring siam chop ania engema chen nuwa tui ek le thil danga wangin adik lo theya thil chereng ani awangin a khola khan dik lo om pal thei boka hemi wang hian tuai num angai fo thin kan mule hriat angin sana khol hi thil te takte te ani a bol hlo them te takte po in a khol virkha ati buai theya wangin balangai theilo hle ani then khat chu battery mang ani awangin a circuit vela engemaw hleka a khol chevel hi ati buai thei boka kan hriat angin current kal kualna vela ek chia carbon ang chi te in siamin ati buai thei boka hun avon dik lo chuan tuai num angai ve thin ani kan soitak angin sana hi second tina che tura siam ania tui ek le thil dang balin abo chuan a che tur angin a che theilova a che that theilo na lai a thlenin amuang theya chumia pel to chuan a chak vut thei boka a kholan siam dana a fu lo dek po hi a om thei ve bok kani filma le video te hian motor ke emo rel ke emo le thil bial vir chak chi hi engwangin nge a let zonga vir anga alan tlat thin
film le video thalak na camera te hian second khat chungin thla hi voice som ni pali vel ala tlang puya chumi omzia chu second khat chungin frame som ni pali 24 frame per second ala ti na ni mihring mit hian second khat chungin voice som paruk aya tlem lowat chaka frame te kaltir ani in milem che thei angin alo mu thei ani hemi omzia chu frame som parukemo aya tam emo second khat chungin kaltir se milem che thei angin alo lang thin ti na ni film emo video emo hian second khat chungin frame som ni atanga som ni panga vela kal thina thil bial hi degree zathum som ruk kania motor ke emo thil bial vir emo hi second khat chungin voi khat chia degree zathum som ruk vir chuak ta se film a chuan chelo angin alanga voi khat linglo degree zathum som ruk aya tlem entirnan degree zathum som nga emo khatiang khan lo virta se motor ke emo thil bial emo kha ale zonga vir angin alang thina a chan chu camera te khan second khat chunga thla voi som ni pali an han la khan voi khat po a vir chu alo wangin ale zonga kal angin alang thina ni hetiang hi wheel effect kemo stroboscopic effect kemo anti thina ni tin voi khat aya tam avir chhuat chuan avir pa nga in avirin alang thina hetiang hi motor ke emo thil bial vira chau a om theani ti kha kan hriat anga yani